Ngapadang sobhai pi iwai iba page kani ka video te hangning ni page tangya ka report ka badai napo ka chala Meghalaya. Katkum ka report bala update da Chief Minister Conrad K Sangma hapo ka Twitter hakapor nyo baje sanpho minute haka shitrik jaldiu arhajar arphau. Laong bala don shushu sa iwai ibayo yakani ka jingpang COVID-19. But ini idai ibawan napo ka chala Uttarakhand. Ibadai napo ka district sa West Garo Hills. Badmenta ini inongpang iladon hapo ka quarantine center. Badmenta ladangi khenlang kibriu kibayo yakani ka jingpang COVID-19 napo ka jala Meghalaya kilakot syaka arpu prangut. Iwai ibla khat no khat arngut kibla kot bat ki badang sa menta hapdeng ka jingsha sumar lanne active case ki don kumba khat san ngut. Detang kini ki khobor khuble shibun.